Budage niho Volker yarerewe na nyirakuru mu buzima bwa gikene. Reka soza amashuri na degre ebyiri za kaminuza. Uyu mudage warotaga kuzatera gatambwe yakozaga kompanyi ekagemura ibikoresho byoroheje byo mu biro, amakaramu, agrafeze, markeri n'ibindi. Hari mu 1994 uyu rero wanakundaga ruhago cyane yanatangiye kwitoza business y'umupira w'amaguru. Reka rero hazi igikombe cy'isi mu Budage cya 2006 Volker Struth yagize igitekerezo kidasanzwe cy'ubwenge bwinshi. Utubendera dutoya wafata mu ntoki cyangwa se ukamanika ku modoka by'umutako, utubendera tw'abafana. Igihugu cyakira igikombe cy'isi cyagomba kudukenera cyane nyine mu bafana. Muri impeshyi ya 2006 mu Budage igikombe cy'isi cyarahumuye, ntawakozaga ibirenge hasi. Imodoka yose yagendaga mu muhanda yari tatse utubendera tw'Ubudage. Igitekerezo cya Volker Struth wakoze utubendera kwinshi twamake akadukwiza mu Budage hose. Uyu mugabo yacuruje utubendera tubarirwa muri za miliyoni. Ushobora kwibaza amafaranga yasaruye muri uyu mushinga. Imana yonyine niyazi. Miliyoni nyinshi z'amayero. Nyuma y'umwaka umwe yahise yashora mu kugurisha abakinnyi n'abatoza football agency. Nyuma y'imyaka myinshi kuva ubwo agency nimwe mu zifite abakinnyi bakomeye ku isi uyu munsi. Bimugira umwe mu baaja bazwi ku isi kandi babaherwe cyane. Volker Struth ni ufite mu nshingano ze Toni Kroos wa Real Madrid agiye kugaruka mu ikipe y'igihugu. Marco Reus wa Borussia Dortmund araza kumushakira ikipe nshya mu mpeshyi. Afite kandi Dayot Upamecano myugariro wa Bayern Dominique umufaransa kandi. Umutoza w'ikipe y'igihugu Budage Julian Nagelsmann kimwe n'abandi benshi n'abakinnyi bakomeye. Uyu mugabo Volker afite mu nshingano ze atunze nibura miliyoni 20 z'amayero. Hejuru y'uru rugendo rwe nakubwiye bigutera imbaraga. Hari ubwo budafite na kimwe ariko ukeneye igitekerezo kimwe gusa n'amakuru hanze y'ikibuga. Inkuru itangaje y'umutoza Jurgen Klopp uyu munsi wa Liverpool. Umunsi umwe wigeze kubengwa n'ikipe nto yo mu Budage Hamburg SV. Ni wumva impamvu uraza gucika ku ngeso yo kwihutira gucira abandi manza cyane ugendeye kubyobonesha amaso. Mu mpeshyi ya 2008 ikipe y'umujyi wa Hamburg mu Budage yari mu makipe ahagaze neza mu Budage gusa yari ikeneye umutoza mushya. Nibwo rero chairman wa Hamburg Bernd Hoffmann yatanze igitekerezo cyo kuzana umugabo umwe witwa Jurgen Klopp. Yatozaga Mayence 05 yakinaga icyiciro cya kabiri. Hanyuma rero hamwe n'abandi bayobozi babiri ba Hamburg, Hoffmann yagiye Mayence kuganira na Jurgen Klopp, umugore we n'umuaja wamushakiraga akazi. Abayobozi ba Hamburg n'uruhande rwa Jurgen Klopp bose banyuzwe n'ibiganiro. Havuyemo umugabo umwe gusa, directeur sportif, umuyobozi nyine wa ruhago muri Hamburg, Didi Beyerdorfer. Ubwo rero Jurgen Klopp wari watangiye no gushaka inzu yo kubamo i Hamburg. Beyerdorfer yohereje abamaneko ngo bamenye imyitwarire ya Klopp. Raporo maneko zazanye rero iyagiraga iti Klopp avuga amagambo menshi mu itangazamakuru, ntakorera ku gihe, yambara amakobo yaciye ku mavi deshire, kandi anywa itabi ryinshi. Uyu rero si umugabo w'icyubahiro watoza ikipe nka Hamburg izwiho imico myiza. Bodi yose rero ubuyobozi bw'ikipe bwegemeye raporo ya directeur wa sport Didi Beyerdorfer. Jurgen Klopp bamwimakazi, mbese bamutibishanga. Klopp yarababaye abwira bode ya Hamburg kutazongera na rimwe kumutekerezaho cyangwa se kumuhamagara. Klopp yimwe akazi yamaze no gusezera muri Mayence. Gusa abona akazi muri Borussia Dortmund. Agezemo rero abaha ibikombe bya shampiyona, DFB Pokal, ndetse abageza kuri finale ya UEFA Champions League. Hanyuma rero habura amezi make ngo atandukane na Liverpool yatwaye ibikombe byose ndetse
imbere hari ibindi bitatu bishoboka hejuru ya Carabao Cup yatwaye ku cyumweru. Ibaze kwanga Jurgen Klopp, ibaze ikipe ya Hamburg. Aha ni amakuru hanze y'ikibuga. Umwe mu bakinnyi ba tennis bazwi ku isi, Matteo Berrettini, cyane nyine nyuma yo kugera ku mukino wa nyuma wa Wimbledon, aduhaye inkuru y'agashya. Uyu mugabo w'imyaka 27 yaramaze umwaka wose mu rukundo n'umunyamideli w'imyaka 38 Melissa Sata. Umutaliyani Matteo Berrettini ubwe yitangarije ko yatandukanye n'uyu munyamideli ku bwumvikane, nyuma ngo yo gusanga uyu mukunzi we asaba byinshi bijyanye n'amabanga y'abashakanye. Mu gukora urukundo ngo uyu mugore yarabaswe bikabije ngo ntaruhuka. Melissa Sata yahoze ari umugore wa Kevin Prince Boateng, rutayizamu w'umunyagana. Melissa yigeze gutangaza ko ubwo yari umukunzi wa Boateng ngo we yahatirizaga Boateng gukora urukundo nibura inshuro hagati ya 7 n'10 mu cyumweru kimwe. Boateng yatandukanye n'uyu mugore ngo nibura abona umwanya wo gukina umupira. Uyu munyamideli ngo abakeneye umukunzi we hafi ye mu nzitiramibu amasaha 24 kuri 24. Ngicyo icyananije umukinnyi wa tennis Matteo Berrettini ubwe witangarije ati nge na Melissa ntitukiri kumwe. Icyo navuga nuko twagiranye urukundo ruryoshye gusa nanone ruhuze cyane kandi usaba imbaraga nyinshi z'umurengera. Nge nawe turubahana cyane, niyo mpamvu nta makuru arenza ya natangaza. Sinkunda gutangaza amakuru yanjye bwite, gusa mumenye ko nta gikuba cyacitse kandi rwose bijeje komeze neza. Matteo Berrettini yatangazaga amakuru nk'ayo umuntu wakoze impanuka akayirokoka. Ni amakuru hanze y'ikibuga. Cristiano Ronaldo baramuzonze muri Arabia Saudite. Abafana b'amakipe yose ahangana na Al Nassr ya Ronaldo ntibajya babura impamvu yo kuririmba Messi igihe cyose Cristiano ari mu kibuga, bigahumira ku mirari iyo batsinze igitego. Iyo nyine abakomerekeje Cristiano baziho kwijijisha guke cyane, baramuzonga rwose, bakamukoza agaheha mu bwonko, bakamutembera munsi y'uruhu, bakaririmba Messi nko kumubwira ko ibyo yakora byose, ibitego byose yatsinda, Messi ari umwami wa ruhago byahamye. Mukino uheruka ku cyumweru Al Nassr yakinaga na Al Shabab, abafana baririmbye Messi, Cristiano atumutwe maze nawe